kawai ru ngakwa ang pensyay halo gitu jemi kubur naman ni screening kabahan nila ada ako nila ako interik. Ke District Sports Officer DSO West Khasi Hills District ke Kong Bis Aim kala pensyai patpa baka jingjit dan ke screening yaki kena banya kun ha ke subroto kam lale da ke basyai kedar bat amdan kenu ke jingle shiliang khamat ya nu ne kenu ke school. Kalau angru namar ke jingbon ki kena ki bawan sya screening bat ke jingkwa ke school ban pendep no ke kam ha ke tahi ke sengi kala shimpor haduk kendai beje tamen met ban pendep ke kam. Shushu ke DSO kala pensyai ru bakam dan ke jingle shiliang khamat yaki kena ha ke jingjit da ke screening committee ha ke bala perking bahai ki kena banjit namar ke jingbon ki balawan ra de ke certificate thok. Kala kentaj ru yaki jing kena baka wei ke dukot jang ke screening committee baka yadan benta ban coach ya ke wei ni ke school. Ha ke wei pat kaliang ke DSO kala penrem yaki kat tu kat ni ki no hikai ke bala keren khor bat keren tok met yaki dukot ke screening committee halor ke jinglap yaki school ba pendan kam de ke certificate thok. Ke DSO kalau ong baka office kan sa shimkia yakum kini ki kam thok. Pedang sungha yakimo sebeni ka press conference sebeni dan tafi nomor ba kawai ru ngakwa ang pensyay halo gitu jemi kubur naman ni screening kabahan nila ada ako nila ako interik balong ni ko studio. Nakaliang ngajongi kuat bersyai hot kumbaki jingken po kumbaki di bakal ami yang pokok kuat ba nakaliang ngajongi bakal ami itu tanta ya hot ya kata ke jingmit dengan ngarung accept ya kata bang ya bakla nakaliang jongi di kawai rungan syuong hani ba balai ba ka poi ka por haduk atu lagi balai ba ka pampor haduk atu ban pendiet iki yu kadon kawai kelalong ru kawai ru ba kiwan kidan ki skul ru ki ba ong ni ba larang ni pelle aku gasni larang ni ra da ho gasni tolong jing jare ki ru nama ba tang ka bai kali tak ka bai le ka bai wan ke jong ki ru kala kata ke kuntangin ban se ka bangin continue wet ya kata ya kali ka screening jong ki ka banin kong e kalong ba balai bang Islam kalong ba baru kita kisnem ki balalik haga ni itu bagi banwan cakap screening ni syembek kan rumut haga wi ka tim di mentha pada ngasung tu ba ki school ru kin da ka bakuni aila di school long lada ki wanra ya kita ki kan rumut di lan ki wanra kita ki kan rumut di lesi na pedeng jong ki tik lan ki wanra kan rumut ki don ki basha reject ru tekan long ka ka jingdu ya ka school di ku mentah kasihan pada ya dah kaba pensyur di sekolah pada kaba ailat di sekolah ni pa wan nyaki bandon shitim arpusan mu tak kemur kita ki ekstra kendai mut kila ngila shim lupa tela rakan long nak kau ke sekolah lada ki wan ekstra kendai mut hakoi ka kategori tebut nak kau ke sekolah dan sekolah kita ya baru lain sedikit kategori tebut kalau lupa artu nyumut di to kau ke kata di sakawai ru kalau bah hadian bangila ngila serang ya ke screening niyo iba kibun panat ki fake certificate te kapelong yang iba ngin dale penia dan ngin da pek penia ya kita ki certificate ya now nomor ngakwa abang ile ikanu ni kwa bakan uniform ya baru khot ki school te kawai ka baar kan ta te nakaliang jongaru ngala sumutu bat ngala menunjuk ni kata kajing Islam kajongi ya kata screening but ngala kulak ru ba nang ni sakman lagi Islam ki banwan dari ki banwan ki bani dan dong ki government ba nama kata screening ni minum Islam syukur ni kata yu igen hot ka tani belong kasien ka baning kong ka banginya ya ka ba nomor ba ni kwa di ba nado kani ka basdang bang rating kong ni kini top ni kini syukur mo kung bagilang ki babun ki belong ki certificate ki wan yalang mentamo te kawai ru kolong ba ho ni lap ki wei ru ki ba le thok ni dalap pling ngam kwa bangan jer keteng hang ni kita di school ba kita di school ki tepi ya kataru te ki don ki school ki ba pa ki wei ki kena ki ba na ki wei ki school ki ban le na ka school ki joki di kum gitaru ni lalap minim hato sini ke bangili screening ni lalap kum gitaru tamba kala dei sisa yang iru bangin shim action lami bangin le halo kita tamba ngamkwa bangin nyat ya kanu ke bangin min shule hakajo pot tinggal kwa banyak step by step tiga ni kalong tangkas senjam ke bening kong ke ban nak kalian ke office ni shim ha ke ban rat ding kong iki baru kini ke jing sini ke jing le thong ban ni ru yang ha ke jing sisa ba ni dei sisa ban rat ding kong iki ni kabaar pa kalong
kajing keno ba kajing nani kajing kentho ba kidon ki coach ki be school but ki badan screening committee kita na kentaj ba na kentaj mador ni kata ba kamdan kum kata ke na marliu ba haka screening committee nimla hiru ban shim ye kino ki coach la ni kino ki nong hikai la ni kino ki badan kenta ba keno school apa ni coach te kumba kalong mata te na le kata na kentaj mador kamdan kum kata ni ba na percaya ke cepet saya ruangnya ba kamdan kino ki badan haka screening committee ke badan menta ki bawa na kalian ke office la ni na kalian di coaches ki bangdan nimdan ni kanu ko ba ndong ba ki don ki coach ki bagi team jadi terbenjur na kalian bajangan ka ba ki don ki nong kai ki ba ngam kwa manager ka tengin ki ba da berngam hi ya ki member jo ka screening pada ong yang tu ba ngam thap ya pha ba kumta tinga penremjur halo jo kani ba sapawiru ba lada kum kinong hikai hi ki ba pat kham tam li kinong hikai ki ba ni pet ya ki ba galong kakam ka badon burong akam nong hikai ka kakam ka badon burong lada don kum kita tinga penremjur hi nomor bang la pa ka sini ba kidon ki ba kum kita bat lada ki dei sisa kinong hikai ki ba kidon ka ta ka jingkit clear